Hello friends, chong hai hai lam chong norong na chini PM Tripura channel vision ti hingke friends chong norong bayo kaisa segun sa video sanam ti femena mongke Tripura sasto bibak oboni vision ti tabuk jeka talon revision ongkori faimani oboni ti sabono norok pulen sing paithak joro na chong friends chong na oro je sombor ni sono pothang gangke 21 jon oro motamoti vacancy tongo friends chong oboni je abedon ni 6 tarik gangke 5-10-2020 oboni vision kon apply ma kaine jara oro apply kainani ichuk tongoi tongnai rok friends chong gangke friends chong norong kaisa koi mung video start kainan sakang jodi norok sini PM Tripura channel ka talnai tongman tongo hongkangke sini PM Tripura channel like te share khai subscribe khai bell icon click khai tapok di tei norong dal palsono share khai di ge faidi friends chong norong poleng sim paithak jora nai tong di ang ta uboni je notification ongkor mani angoro talangai phonong nai norok no friends chong nai jaro je borong ni katal notification ongkor mani abo nai janaro Government of Tripura Directorate of Health Service about that ongkor mani hingkangke 28/9/2020 অতিনন অংখরো ওকে আসক বালাইয়াখো তিনি বে 1-2 দিন হাইসং দঙ্গো ফ্রেন্সং নরক পুলিয়ানসিং পাইথক জরা নাইতংদি গে ফ্রেন্সং নাইজरो tamtam hani sajak karo naijoro application in plain paper are invited from the unemployed dental surgeons Chemical of Tripura on temporary basis under the Health and PW Department of Tripura Friends chong naijoro oboni bisingti tabok je borongni je first number of the first obong gang pilon sajak je number of the first gang ko suk 21 tei name of the first gang ke naijoro dental surgeon oboni bisingti tabok talangjak nai borongni tei borongni friends chong jara oro apply khainani musongi tongo naro naijoro qualification BTS obo complete jara ba khaijak borok kaisa oro apply khaimanai tei friends chong naijoro borokni permanent hingkangke 50,000 50,000 oro mannai hingkangke motamoti kabang kukno friends chong hingkangke naijoro hingkangke friends chong oboni tolao tam sajak naijoro the application should contain the following information and should be addressed naijoro borok jara oro apply khainani musongi tongnai rok naijoro address norok apply ma khainai Directorate of Health Service of Tripura funded Nehru Complex Gorkha Basti Post Office Kunjapon Agartala West Tripura pin number 799006 gangke friends chong norok oro apply khainani musongi tongnai rok oro je naijoro o address o apply ma khainai tai friends chong norok ni tam nangnai oro naijoro sujak kha ekni siming 10 number jora naijoro application ek number sujak naijoro application for the post of name of the applicant in block letters father name abeke husband naijoro permanent address norong present address amo hairong nangano contact number tei qualification in date of birth rok nangano nationality registration number amorok nangano gangke friends chong naijoro the reference chong naijoro instruction abo sajak naijoro the application should submit attested copies of BTS passing certificate abo to nangnai yang pulang bo sajak hingkangke naijoro dental registration certificate abo nangano the as proof certificate and PRTC along with his her application namorok nangano hingkai friends chong ang pulang bo sajak je boroni last date hingkangke naijoro 5-10-2020 by name of application naijoro hard copy email bisingti abo ongnai tei borokni email hingkangke abo naijoro email address abeke email number duita rojak tongo duita ni bisingo norok ma khainai hingkangke friends norok video bahai jakha tak video paithakni jora sokpaikha norok video bahai jakha sade comment khainai friends hingkangke jodi norok khaina hai koipnai ang norokno chini PM Tripura channel bisingti chini PM Tripura channel jodi norok katal nai tongman tong hingkangke chini PM Tripura channel like share khai subscribe khai bell icon click khai tapok di tei jotono hambai।